voini October ni sompanga pathian ni ani a inzawain chebaile vekule security force ten Meitei firfiak pawl KCP member pani man the Imphal Times ina atarlandanin Imphal West District Police te chuan KCP City Meitei helpon mi pani nimin chhnulam khan hot bite cafe thangmei ban hmuna tangin man anni thuan tar langa heng an mi man te hi ning thojam chalamba sing kumsomni paruk sanov late en suboi sing khurai sajor leikai yadrem bam gautam Meitei kumsomni panga sanov wai ahang jaw Meitei sekta mayai leikai heng firfiak member man te hian Manipur police thunei tu te hnena anin puandanin self style chairman Mr Brojena thupek an bo zui thu an soya self style chairman Mr Brojenan ati ti rangin Manipura Imphal West le Imphal East dorkai te hnena an poltana sum khontura ti anni thu an soyani heng Meitei firfiak te hnena tang hian heng te himman ani 9mm pistol RFI pakhat le magazine baka live round som palini in number 18305913 serial number hi ral thuam ruk chhuami ni ashiat ani pistol pakhat registration number .32 7.65 pistol made in Japan le magazine pakhat le live round panga baleno cardum registration number neilaw mobile handset pathum wallet pahni a Aadhaar card pahni le poisa cheng zani heng mi man te hi Imphal police te hena hlanni in dan manga anchunga action lak turati anni search operation ne izela ral thuam le amu man anni TMB report ina atarlandanin Lamka district police le security force strangkop te chuan Lamka district a khoshang shanga search operation annei na ral thuam le amu tamtak anman thu kan thu don na chuan atarlanga search operation ne na hian zathum pathum rifle le live round pani tear gas gun pakhat le tear gas cell pani anman te chu Manipur sarkar ral thuam da na tanga ruk chhuah anni thu thunei to te chuan an soi hemini vekhian Kangpokpi district police Assam rifles le CRPF te chuan singda Kuki chhuah inrinizing khan search operation anneya he search operation a hian pumpi pakhat projectile launcher pani rifle pani country made pistol pani baka lathot bom pani mu chwa ani bok ani police tele security force ten search operation anei na hian boruak monom lo athlen thu tarlan ani lo golmei gai fulu silu chu Manipur High Court judge ni tura ruat ani The Hindustan Times ina atarlandanin Union government chuan Madras le Manipura judge tur mi pathum arwat thu atarlanga heng judge pani baka hian judicial officer meichia ruat chu scheduled tribe atanga ni na poimo tak chel theima saber turani heng judge te ruat chungchanga hian central sarkarin scheduled caste le other backward class OBC atanga hetiang din mun anpek voi khatna ani bok The Hindustan Times ina October ni khata tarlan angin Supreme Court chuan collegium recommendation chuan heng judge pathum te ni na thar chu aron peta a he thu pekhi Union Law Minister Arjun Ram Meghwal chuan Twitter kal tlangin apuang ni in kan thu don na chuan atarlang golmei gaifu silu chu Manipur High Court judge ni tura ruatani The Hindustan Times ina atarlandanin Union government chuan Madras le Manipura judge tur mi pathum arwat thu atarlanga heng judge pani te baka hian judicial officer tur meichia ruat chu scheduled tribe atanga ni na poimo tak chel theima saber turani heng judge te ruat chungchanga hian central sarkarin scheduled caste le other backward class OBC atanga hetiang din munan pek voi khatna ani bokani The Hindustan Times ina October ni khata tarlan angin Supreme Court collegium's recommendation chuan heng judge pathum te ni na thar chu aron peta ani he thu pekhi Union Law Minister Arjun Ram Meghwal chuan Twitter kal tlangin apuang ni in kan thu don na chuan atarlanga golmei gaifu silu kabuil judicial officer ni tura thu chhuah hi January ni somatang khan boy puizui alani lawa heti lai me kyan judge pani N Sethil Kumar le G Arul Murugan te chu Madras High Court judge ni tora ruat anni he thu pekhi Chief Justice of India DY Chanachura baka Justice Sanjay Kisan Kole Sanjeev Khana te rotna July tha khan centralan anlo the lut toni collegium chuan heng judge te ni nan pek chungchanga Manipur judge tora ruat chu kumsomni panga chuang ton shiat anei thole
criminal service le civil case a po tonchiat ani nga thuan soya he candidate hi scheduled tribe lammi ani angin India ramro rel na lian ber le sang bera in clear discrimination omlo ziati lanna ni thu kan thu don na chuan atarlang central sarkar in lok sabha assession ne inunung bera antarlan danin kumsang ni somparia ta changa high court judge ruate zinga somruk pasari don chu OBC ni in som pasari te chu schedule caste le pakwa te chu schedule tribe mi anni thuan soyani September ni somni Paruk Khan Supreme Court of India chuan central in judge te anom na tur thu pek a chhuah chungchanga malak na an nem ti chuan chuizui ring tur thu soin central lam chuan an pomlo chan chu fel fai taka Supreme Court chu sha tir tura an ti chung point malak na omlo wangin Chief Justice of India DY Channa chura chuan central sarkar chu tungkar chunga heng judge te ni na pek hi tifel tura pek anni angin nimin tailam khan central sarkar chuan thu pek hi a chhuah ni in kan thu don na chuan atarlang Meitei lipun ho tupa promote singalaka non-bailable case pek ani The Imphal Times ina atarlan danin Lamka District Local Court chuan Meitei lipun ho tupa promote singan Kuki mi telaka dota soiwangin Manipur High Court chuan non-bailable case promote singalaka hian thupek a chhuah ni in kan thu don na chuan atarlang he thupek hi Chief Judicial Magistrate Lamka District in promote singa chu kota inlan tura ati nuaibo ainlan lo wanga hitiang notice pek ani promote singa hi Manipura nam sang te in mail mark tir tu defamation case nei mekle Manipura nam sang te in kara in mu thiam lo na in nam noi wanga he case thelu ani thu kan thu don na chuan atarlang hetianga promote singa mingchia dan kan thu don nei na atarlan danin senior journalist Karan Thaparin The Wear Channel Juni rukum sangni somni pathuma a interview na a asoi Kuki te chu Manipur atanga nuaibo vek anni ang ati chungchanga Kuki mi te lung oilo na lang chhozel nia thudon ani India National Agency pani CBI le NIA ten Meitei lipun ho tupa thu anzo fia na kalzela chuan promote singa hian Kuki te chu nuai chimi atum thu soya he thu chhuak hi zo Kuki te chuan an ngai poimo hle a promote singa hi tuna chuan Nepali basti chingmei ronga a omek thule Lamphei District Police Station nuaya omani a heti lai hian kan thudun dan chuan state chunga chile chin kara buaina wangin promote singa chu an man thei hri lawani police lam thunei to te chuan Lamphei District Outpost officer in charge ne na chuan atu langa ma lo la turin an shila mase channa andong talawani September ni kwa kumsang ni somni pathum khan washil non le in mase hemi chumpo hian channa an muchuang lo ni ti kan thu don na chuan atar lang October ni kumsang ni somni pathum khan police te chuan promote singa chu Churachandpur police station a thuzo fia turatan inlan turin thu an pe a mase promote singa hi alo kal lawani promote singa hi thuzo fia tura voitam takko ani nuaibo ain landu lo wangin ko chuan bel thei lo turaman turin thua chhuah ta a ko chuan Churachandpura Superintendent of Police nena he order hi November ni kwa kumsang ni somni pathuma tanga kengko turin atibok Liang Mai Naga Council ten poppy cultivation ti to pantum Dogru Times ina atarlan danin Manipur buaina kalzela chuan Liang Mai Naga apex body chuan half year limit tama khwa tamenglonga October ni som pania neya chuan Liang Mai Naga Council President chuan R Machun Dawbau chuan press release yamin anthu nei na noya khwa omzongjonga chuan poppy cultivation ti to vektura thu chhuah an siam thu kan thu don na chuan atar langa Liang Mai Naga Council chuan khotlang hruai tu te chu tun thla October tha chunge hian an khwa poppy chin na omzongjong te chu ti chevek turin an nge na hemi chunga poppy chin te hi ti chelo chu anchunga action na taka customary law in thunei na pek angin anchunga chelek ani tur thu an soi LNC ten an press release an soizel na a engram ruak emo hmune more renga poppy china tan tuma ho tire mo man tire mo chu dan kal ani thu Liang Mai Naga Council te hian soin Manipur sarkar po hemikonga hian theito pamalak pui torin an ngen ani Tarlan to angin Manipur sarkar chuan Manipura ruilo do pawl sang te chu war on drugs kalpui meka anti narcotic task force ANTF a chun fin vek anni to a
heti ma hian member som paruk omin Inspector General of Police Intelligence Narcotics and Affairs of Border in Hovin Superintendent of Police NAB Manipur le Head of NCB te chu Governor pani te anni tur thu CMO in thu chhuah alo siam to Lok Sabha Speaker Om Birla an EU Parliament thu chhuah asoi sel The Hindustan Times in Atarlandan in EU Parliament Vice President Nicola Birhawa meeting anneya India ram in real bol na dan chungchanga thu chhuah an siam chu na takin adem thu kan thu don na chuan atarlang Lok Sabha Speaker chuan ram tin te in real bol dan le Parliament te chu ram dang in rol theilo na sovereign ani angin engram ma in chung ram te chungchang chu soi theina dan an nei lo ti in EU point India ram chungchanga hian thu hri chiang masalovin India ram buaya hian ronin rol lo turin angen thu press release a LK Speaker Om Birla chuan asoi India chuan EU te resolution siam chu an nol thole Ministry of External Affairs point hetiang ang thu chhuah chu nattaka demin India internal matters a ronin rol lo turin EU Parliament chu asia tira Ministry of External Affairs te point hemi chungchanga hian thu chhuah siamin India ram chuan state pakhat Manipur buaina kalmek chu anga event reng thole theito pama alak mek tho soin EU Parliament te chu anram chunga buai omte ngai to azok turin angen Lisi Priya in European Parliament ta thu soe The Hindustan Times in Atarlandan in kumsom pani leka upa Manipur mi Lisi Priya Kangujam climate and environmental activist chuan Brazil sa Siglesa in thlak danglamin no pangte anghongdan ti meeting anneya thua soi thu kan thu don na chuan atarlang he no pang kumsom pani mi lek Lisi Priya Kangujam chuan Manipuram buai chungchanga thu soi alo nei to chu EU te chuan lo sia in an meeting a thu soi tura an som thu kan thu don na chuan atarlanga Lisi Priya chuan he hun chu tangkai taka mangin Manipur buai chu Myanmar ne na inrina omani thole namtam jok Meitei le atlem jok Kuki ang nilo le sakhwana wang ani lo tho soya nampani teramin chu wang le poppy cultivation wang ani do ber thu asoyani Lisi Priya Kangujam chuan khowela sikle sa in thlak danglam na setak te chu EU shwai tu te chu mala turin angen rualin Manipur buai wanga no pangte zirnai na tuarna sa thu soin free residential school hong tura malak pui turin asombok Manipur buai wang hian no pang nuai ni sing ni zette chuan tundin muna zirna mu malan nei thelo meka Manipur buai wang hian mi zani chuangin nunna anchan baka mi sang tam takte chu hliam tuarin anom mek baka mi sing ruk don te chuan chen ne in le lo anchan to ani Lisi Priya Kangujamin EU Parliament atlo hi Europe ram sang sanga meeting poimo tak lo omtur Paris Italy ramate United Nations World Food Forum 2023 ate thu soina huna nei don ni in kan thu don na chuan atarlang Israel ten white phosphorus an mangei ni ti firfiak ani Lebanon lampang news ten Israel in Gaza Strip port lian ber an beinan white phosphorus manga Israel te chu UN Human Rights Watch group ten an pua Human Rights Watch chuan Israel in white phosphorus munition Gaza Strip le Lebanon beinan amanga heyan civilian te tan hunrei lo omtura ngong thalo tak anei thei anti Israel in Gaza Strip Hamas abumna a mi sang khazruk ai tam an thito a Lebanon Hezbollah honen ein kabza uzobok Human Rights Watch chuan verified video Lebanon October ni som Gaza October ni som pakhata Israel in white phosphorus an mangei ti firfiak na an nei ni inanin chala white phosphorus hi incendiary weapon protocol 3 of the Convention of the Prohibition of Use of Certain Conventional Weapons noya puanani mase Israel sipaite chuan white phosphorus Gaza aimo mundanga kan man kan chelo anti Palestinian TV channel broadcast video a Gaza chunga white smoke alang nasa Israel military 10 2013 khan white phosphorus smoke screen munition an bansan to thuan soi KYKL firfiak member pakhat manani Manipur police te chuan KYKL firfiak pol member pakhat chu Imphal West district atangin an man tho the Imphal Times chuan atarlanga he KYKL firfiak man hi mi puya tanga abikin sumdong te tanga puisa khon Keisa in namnoi ni in police thunei to te chuan an soya police te chuan an mi man lakatang hian 9mm pistol pakhat le magazine pakhat baka live round pasari lion man baka mobile phone le cheng singruk puisa khon chhuah te chu an man telbok ni in kan thudon na chuan atar langa Manipur police ten KYKL firfiak an man hi
thunei tu sang zo ka lan ni in atulanga achungal action lak turin imfala thungal ani thu kandong bok moiranga Kuki te chu Israel kir tura poster te tar chho ani notice nawina atar landanin Bisnupur district a moirang khwa Meitei mi te chuan Kuki te chu Israel kir turle poster sang sang te antar chho thu kan thu don na chuan atar lang hetiang ang dodal na Meitei tin anti lan na chan chu tuna Hamas le Israel buaina ka Mizoram le Manipur Kuki te chuan Israel nen inzom na thok tak an nei wanga Israel te thlawang ho tura kaltum thalai tam tak an om anti wangani report in atar landanin IDF nuai thum sing rukzinga IDF zanhe paruk tanglai mek te chu Kuki mi te anni wangni in thudon na chuan atar langa tunin muna hian Israel a hian mi sanga don chu Kuki mi anom mek thu tarlan ani bok heng Kuki mi te hi Israel number 1 in chalte ni in Gaza district le ache vela mek te anni Gaza khopui chhuah san ole kan puang tanwal mai Israel hian Gaza mi puite chu annun na chanhim turin arang the ang bera in sun chuak turin ashila UN agency kaltlang le flyer mangten ashila heiwang hian Israel hi lian zokin an chingei don ni in an ngai Israel sipai thu puang to hagari chuan Gaza city a chengte chu chimlam panin anin son tran to ti asoya press conference a Gaza city a mishing omte chu an sahim nan rang taka chimlam pana in sun chuak turin mi pui tam tak an kal ngwa mai Hamas lambe thung chuan an mi puite chu chuak lo turin anti a an nu ma chhuah san lo turin le Israel thu puan chu propaganda an lok na tura an thu phwa chople vordar mai me ni ti in an mi puite chu chuak lo turin anti ve bok Hamas lam chuan he pawl hian Palestinian te chu inin chunga nget taka omreng torle he ram op turil ro Israel in indona ten om tak an kalpui meka chumi ma chon tur chuan ding he turin kanin nge na ni ti in thu chhuah an siam ve bok mi pui pem chhuah run puile in son chhuah migration le displacement hi hunkal to athleng kha tok to kan mi te Israel la kan ne na changa kan ram lu an lo kirle chawlo chu lut chuak anom tur ani lo anti khovel sarkar tam takin Israel in mi pui in thiar chuak tura thupek apek le mi pui mang anga siam chu an soisel line White House chuan thupek pui mo takani thosoya US chuan Israel in civil mi te chu fair warning ape a asha thiam thu asoye until tum chu kan thiam civil mi te chu har sadna om thei tura roi chu antumani ti in US National Security Council thupuang tu John Kirby chuan CNN ashil tuna chuan he thupe khi zom ngei ngai chi tol order ani to mi makta doi khatvel an ni a Gaza khopui zaw jok le an boruak zaw jok chu in be na mun combat zone ani to chu wangin heta hian evacuation ti hlotlin na tor har satna chu tu main an ngai tha karing loti in US National Security Council thupuang tu John Kirby chuan asoye Gaza achi ai IDF in Gaza marlama tanga chhuah tir tura thupek asiam hian mipui atithin urle ni in Gaza strip chunga tanga report te chuan antar langa hi buaina mang ang thlak tak ani a ti tur berle che dan tur chu tu mai nan thithiam loti in Gaza city a UN Palestinian Refugee Agency a officer Inas namdan chuan AP ashila an chung te hlau thong taka au thom le a che vela sha the mangang au nen Gaza city le Gaza marlama UN staff zongjong te chu chimlama tanga rafa pantura shil anni tho soibok Gaza city a Palestinian chomdol to pawl Red Crescent thupuang tu nebal firfiak chuan hetiang taka man mo taka mi makta doi khat ai tam him taka son the na tur kong a lo shim ti asoi ve bok ei tur ngai to na man po a lo ei tur lam chu thengil la electric thengil la fuel po thengil ro tu na ngai to turom chun chu chuak turin in siam donem ti chawni nunzelin la du em damin la du donem ti chawni ti in firfiak chuan trap chungin asoi kandam lo te hi engtin nge anomang ti ina zota liam kan neya tar chaklo kan neya damdoina omno pang kan nei bok firfiak chuan medic tam tak chuan damno in chhuah san le damlo te kalsan an du lo ni na soi chu ai chuan an tho pui te chu thla turin an kol jok ni ina soi Al Jazeera correspondent Safwat Al-Kalot chuan an chung te chuan chimlam pan chuan khoyange an kal theang ti po an ngai to mek ti asoi Palestinian makta doi khat chuang zit chu an hlau thonga an buaya an chi aya ruaman na an nei lawa an ti tur pon che thiam lo tuna chuan kan fatin khoyange kan kalang ti in min zota ka shelo ti ina chang
Israel se pai thupuang tu hagari chuan Gaza Strip marlama tanga insun chuak lo civil mi te ta na har sat na thlen chuan Hamas chuan mo aphur don ti asoi Hamas hian Gaza Strip acheng te chu in phennan man atumani anchunga chiat na athlena tundin muna po Gaza Strip acheng te chu IDF rot nangai thalo turin angena ni ti in hagari chuan asoi mun chhuah san lo te chunga thil thleng thei tur mo phurna chu Hamas lu chunga a omani ati rocket kap thui thei heti rwal hian Hamas te hian Israel chu rocketin anlaka chunzom vezela mase inrin nikal ta a anron ka ang emem khachuan an tho manatalo enge chan shiat ani lo Hamas ho hi anlo in ruah manin anral thuamte an khek jok nge shiat ani lo an rocket ka chhuah pakhat hian Israel marlam abeya chuti lain IDF te hian Gaza a target tamtak an kaple bok Hamas chuan thu chhuah siamin Israel marlama Gaza Strip atangin ayas zani somnga rocket kilometer zani somnga thui kap theinia soi an kap chuak ti an soya galili chungle chimlama alama ti chuaka safeta po alam ti rik ani Hamas ho rocket hi Israel Iron Dome ten an lo kap thlanwala then kha chu mun zaw mishing le mun ma ti chithei lovin atlabok shiatwe mai maya Hamas rocket ron thlok phe hi uluk takalo thi thlai ani a rocket hian khoilai nge aden don khoi trajectory nge azui ti te alo te ngal vek zelani hei wang hian poi khoi lo tur muna atlak don chuan Iron Dome hian an kap khirlawa achan chu Iron Dome ina aman missile interceptor man ato tham em wang hian ren taka man angai ani Iron Dome mai ba ka Israel hian David Sling anron hung chuak boka Hamas in rocket kap thui thei tak long range rocket anon ka chhuah hi David Sling medium range air defense system chuan alodang ni in sipai thu chhuah chuan a soi tunin dona a David Sling man masak ber ani khati zong kha tun tumata na kan han ti chhuah le thei te chu ni e